trabalhadora Lídia de Jesus sugere ao governo atau tahu matam basirnya salário, tambah siranya ora serviço liu fali salário ne besira simu cada fulang. Exigência ne hato, banhira trabalhador Lídia de Jesus participa em atividade marcha, onde comemora Lorong Mundial Trabalhadores, quinta-feira Lorong ida fulang maio tinarium rua ronulu resin lima. Hanesan trabalhadora doméstica, Lídia halo serviço umalaran yang, inclui tau matam ba patrão o ansira, mai be salário ne benya simo, tur salário mínimo $, atau si ida sanulu resin lima, enquanto lorong nia tama serviço, hahu tuku hitu dader, no sai fali ia tuku nen lokraik. Nune nia parte suzere ba governo, atau tau matan netik ba sira nia preocupação idane, tama banhira sira exige sira nia direito, mai be empregador dehang, lei específico ba trabalhador doméstica la iha. Ai be, eles ligam para lá toma teh. E rumor sa hamia sila tama hauli ko sila kompanya ida mais sa hauli ko malara kamu tak kompanyanya. Kompanya katene espanyalannya. Mabe hauli bayar ni umat apa sa sansir na be hosi espanyalannya tama ba malai ni umat anta hauli na ba. Haunya patrão emak malah Portugal ida mabe sinanya kompanya iya sebenarnya au bagian malara atau mata masasa sini masasa kompanya offer pa malai ni tapi orang salah dan sini nak hati foi ko kau 130 sampai 115 saya 130 nah orang satu betul begitu 30 au sai jam 5 30 oh kalau rumah si persija hau antau au pede to jam ena kita masih ada persija kalau rumah tambah sida mau mana sih bisa dia hau ada sana iya agora dalam hau iya horário apa posisi rumah di sekolah sida mau mana serviço dia apa posisi rumah di sekolah hau suka governo atau governo pede tahu mata mai ani ba ani povo jene alerik teve a justiça tambah estado atau mata ami ben alerik ba amin ya empregador ami emprega sira kulian kata imne lei ba emina laiha antau para hidane ona antau hosi kompanya ko 130 ba ami sediana liwona tambah tuir lei 115 ba lei agora bahagilar ya tinang koto kami kuliah iha bede noi mau nasanam sabi nurasi kuliah kata in habu si tinang idane nya saya dia si saya amne salari minimum ba 150 ba tu agora asa buat tidak kata kanta idane saupati mono barai be ida fakar barai lai he mai ida tutan ami pobu ni haleri kidene hanesa bot basira ami pobu kigine ami ina nama basira ami atu kilar tambase akila ba kober kilar bistar tamas mata ami feto halu kuang kia kena be service wi emene umma dasarai loro amna sente amna pole amakar amna simde tu salari wan ida sustenta amna umma amna oasi da ba sekolah. Reportagem no Vai Magno Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.